Mosiari ole. Take it for example. She is your mother. Then I come wekera madhafu. Very easy. Madhafu mahudhu muno. Hesabu rahisi. Ili mimi na nyinyi tuheshimiane katika neno. Tuweke imanafu. Hey, kidaba hiki pesa. Shikana. Githiete fiu. Ye? Tukehemeri. Ino, ona ni Joy wa muguriini. Wa ulikuwa umenunua pesa ngapi Joy? 15. Niguo. Ino. Ye? Tuge bia sigana. 15. Haya, raba. Ye? Matatu. Miscellaneous. Oje giri. Miscellaneous oje giri. Niguo. Uka Justina. I want to show you the price of a parent. Susunia ruga mehaha. Susuruga mogu. Bas. Leo totwe. Oyo ne pst.Ben. Otigana iria nyina. Ako yake hiki. Totwe dena kumonia with an example. Nigetha inokio sonokete. Rocio fagetha fari. Ugathiisaki. Totwe joete giki. Oyo ole. Bile ndaguneka. Oyo ndokire akiuma iria gekura. Oyo akiririe mai. Oyo ikemea ni atiga. Am I talking sense? Atugane darwara oyo. Oyo dete ivetie como awaga dire sawa. Oh, she was my doctor. She was my everything. Brenda, Daisy. Oye ndiye gwake. Demwera ndenda irigo. Agenyo no la igima. Oyo Brenda ya bere maisaini makwa. Yari kanwa gaka. Avera ga irigo akarutogwo. Akaje kira ngaria. Oyo agetanuka. Ane tigiria. Oyo ndamirwo ni kahita. Ndatwara ga thibitari. Ale kagaga muni. Akao guthakuo. Na kera ciana cia mwai ndaika cigana. O rimwe ngahona ni undu wa mami. Ingiagire kinyana gia thukuru. Oya gathikati yake iri hanaine na uniform yitu. Akoya uthi agatuma haha gekira brada ya muithikiri. Gathie na kio cukuru. Oyo angesemania na nietekerete aguo ndangĩnjarĩria. Everything about me was won from this woman. Ingĩthiĩ kwayo nyenjetwo na magathĩ ona ndangĩhingũrĩra. No ũyũ nĩoyaga magathĩ na cuba akahagaria akanyenja akanjĩra my son thiĩ thukuru. Nyondo cioyo itire kendo cingiuma ing'une. No mũndũ ũyũ rĩ gũka harĩa ndĩ umba nĩ 2,000. Oke tũrĩe ngũkũ ya 2,000. Icio nĩ 4 iria cingĩhumbwo no ci ciothe nginya kĩbeti 4,000. Ciĩna ũyũ nĩ athiĩte kĩũngano. Oyo 4,000 nĩ gũkinya tu na gũikara thĩ. Ndĩrenda gũkuonia ũrĩa tũmicaga kĩrathimo nĩ kũremwo kũmenya mũgambo wa Ngai tiga Eli atwĩrire. Oyo gũkinya nĩ 4. Tũthiĩ rĩu na mathabu. Ugai. Giricigana. 6,000. Aya gaka nĩ 2,000. Twĩmbia cigana 8,000. Haya kwejo ici
ekite microblending girithano 24,000 kwejotu juges isi girigiri neguo gutura gaka gaka ni gakumera isi girigiri tweke tureke girigana 36 oyo 42,000 ino neno haya ona tigana guo gethi ino tu haya ino yeyato misirinias na misirinias alikiri moto yaroga meteo guori nyagotire kirandi mwakuweire ri arete makeria ma 70,000 na atire kendo kega kekiuma hari uyu tigotorare nyinoke na kerumina marakara mangai toreire muciari wakwa na ndakendeithia na utakendeithia aciandu aria mwego kundenda kumwira ciugo ici gutiri uteithio mukona ta haha uteithio ungioneka no ciana ciake ciukire gwake wana asiwe sana wewe wana mukitigana rusini kusoma kero jingito ndo mura bakura miana ile tali fana lako look right look left again onage kwira bless you tiri hado kigivi thank you Justina gotiri hado what about your mother what about ori ogwatagerera mucie otari onake akwire ni wega ni kunyona ritho rikirite halafu unashinda hapa wenyiteire Ngai njohero Jesu da oya ambia mwenzako kwenda nyumbani baraka yako iko nyumbani mwile tafuta marafiki wakupeleke nyumbani mwambie your voice is at home mwambie Eli ako nyumbani. That is now the difference between a spiritual father and your biological father. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanitha tukagwaka kumaniriria gwikira na urugari na kugia na handu ha ownership. There is where there is a fellowship that owns me. Bwana Yesu asifiwe sana. What about your father who is at home? Muthuri ungi arahenirie ciana ciake ati nigetha ciuke thiguku tondu ciathire Canada Germany itire cioka akihurira mwana umwe wake akemwira maze kinya ndona ta ciana ciaku ikuririkanaga ne baba wanyu John Kubai baba kwenda atia kwenda batiriri kumwira nyoko ari nyoko ndarakuire okai nyoko ndariho cianani na itiriga muci thimu masi umesikia dad amesema mama amekufa akiprocess visa yako kesho tunatukabari our lovely mom ando mena miaka 12 matari mo usioki Johnny ebu pak vizuri kesho tupatane Hidro tuende Kenya mama amepasa siana itani soka musi for 12 years sio degesa mania yapo ne Kenya ihenya very fast maupa musi na kafa ole mama mwirire maroka elire moka yenduka ina hage seha kombe metwire angano nyama kilo inya mochere ni maroka kulia ciana cia kinya cenjire kurira gate-ini ikora mu wathongete cabacibi cikimuri dad what is this now dad niki watwika watuma tume kuguothe watura mamini akwite uyu hahora ruga cabaci iria kimahorai nenyu mutanare kandikie na thimu ndiramwiraga nyukua ni akwite ngoro ni kwaga kumuona kwa ihinda nene
nengera inyo kwangirira twe ambe akari hagathire karibu urenda tukinyani hau nacia ati nigetha tukamone matuhenagie ati mwanake tondu wamenya gutwara V8 na wamenya kuhuthira iPhone wathi wera baba wanyu hatiri undu mutheo wi uguciara tu ni kaundu baba wanyu ana siweza tiwachana chana mathi ni mshamba ati tondu tu wagurire mamu wanyu kana baba wanyu thuti ukimutwarira wacoka wathi gicagi wamukona mubuto mutaruku na mukwanju ekambe na thuri uguo niguo maikara gicagi tigo kige mukigu maikara atia ndahuriwo bica na cucu witu ngi twina my wife ndiona kimundu Facebook alikate celeb mkubwa na hii jina yote uwezi baia cucu yako viatu cucu riku ekire kiratu umugurire kieru kwina ndoro gicagi agithie mugunda nigi semana mamu anyu ibuge sagi ati mundu ngijuici akoya mbica mamu wa Karangu athiete uguo agekira Facebook akandika Karangu niguo agire ngumo Facebook ucio nyina athiaga ta mahiu ni wega toni arekerie Karangu mwaki kinya Karangu aragurira nyina ngari but between adversary no rahotanire it's Karangu who won use your name ona mami wa Karangu na ngira Karangu twara thima ngari yo thutha umeandike nyina wa Karangu yo muthi arona atia ucio tondu ari itura riu ri araga kwandika uri arathie niki ni ona ingecema na mamu anyu gicagi oyete cuka atari iratu agithie na barati ngemuria tondu guo niguo maigua me comfortable magika ona wewe munini wathambagio Saturday ukoria katurathie mai na maiga wa guthambio ukoria riu murathambia ani getha mbete kiumia ni Wednesday. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a blessing in submitting under a particular anointing. Go back home. That is where to begin. Wangapi wanahitaji Mungu awatembelee? Uliza huyo ameinua mkono. Wirega mushiri. Unajua kuna wengine wanauliza mimi sina wazazi. Nitaka kukwambia unaweza kuwa huna wazazi lakini kuna wazazi kwenye unaweza enda nyumbani. We all have uncles. We all have aunts. We all have a grandfather somewhere. Hakuna mtu hana nyumbani kwa kuanzia. Mimi nimehubiri ni jukumu lako kuchukua hatua ya kwenda kunyenyekea chini ya Eli. Ili Eli akuambie kitu. Ndio nimalize kama usoma mahali ambapo Mungu alisikia Samueli amejibu vile inafaa. Jehova alikira Samueli Sasa sikiliza. Mungu alikuwa anataka tu Samueli aelewe sauti yake ili na yeye aachilie kile anataka kupatia kijana mgani? Samueli. Aterere. Nigweka undu thiini wa Israeli. Ninataka kufanya kitu Israeli. Na mundu o wothe uria uraigua, na mtu akisikia vile nimefanya kupitia Samueli, nieriraga kwa ni matu make meri. Yule atasikia vile nitafanyia Israeli kupitia Samueli, kila mtu atashtuka. Muthenya ucio ri, siku hiyo niguo ngahingiria Eli maundu mothe maria njaritie makonie nyumba yake. Ndio nitatimizia Eli vile vyote nilisema. Ndemarutie kiambiriria-ini, nitamwanzia mwanzo nginya ithiriro. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anangojea tu usikie sauti na uijue, aachilie. Mimi nakuombea hivi. Mungu aanze na wewe mbele mpaka mwisho. Mungu aanze na wewe nyuma mpaka mbele. Na kila kitu ambacho Mungu atafanya katika maisha yako, ninaomba kishtue watu. Simameni. Ambia Mungu ninangojea.
ushtue maadui zangu, ushtue majirani zangu. Inua mikono zako, ambia Mungu, I am ready. Mwambie I am ready God. Ambia Mungu, ninangoja sana. Funua kinywa chako, anza kuongea na Mungu. Mwambie ninangoja. I am waiting Lord. Mungu, ninangoja ushtue maadui zangu. Mungu, ninangoja ushtue jamii yetu. Mungu, ninangojea ushtue marafiki zangu. Ambia Mungu, I am waiting. Speak to God. Mwambie I am waiting. Mimi nangoja. Inua mikono yako, msifu Bwana. Ningependa kuomba na wale ambao wanataka kuokoka.